Leko izu na anyway ngobushulikela na ndi mona uzu wende okona kiu tafadhali sana ekana kendo kiu wendezie kigesa kwikala cha mondo wetiza na lolo diende wa aidi melika design izu lakini nundo already nwamina kombelesya inaelewa na uzu na by the time tumeba je mwene personal tasage bese ngobingwe ya mona wito KASONOVA channel chake ande bulingwe somonenga link yake muthiyano wao ndi no kwambata wile ba no tonyo kwata mbadisi yake ila legit kai hisi kwa ikiwa ni maboleli adume kwenda tumia isitwa yake ya mundu KASONOVA ne kundi ya KATANGI super heroes kwa mduku kabisa yenda onde alame kite kwa huko muthemba this mundine gala kwenu mundinete mundu KASONOVA yendo amodhocha KASONOVA undabitie we mudhocha wingala kwa yeba changamuka kusela kwa Facebook page to ilani mutango TV changamuka teke ikaro ngala kwa mtu amodhocha mundu KASONOVA wambia gambia ni Alex Wambase akambia ni Alex Mitambo ebigige tenesan wingala kwa mlango kubwa Nairobi wendo kethi nyagwitha ku sistema ku sowe waku bemusi na kazi no waku Patrick Mutua Mombasa udhokete muno mundu KASONOVA asante sana mundu Benson Chalo ukambia at river ni Benson Chalo ni continue kabisa idhocha mundu KASONOVA no moko ele no notinete na both and thank you so much mona Steve Kalonzo ukambia live at river biko tunde netelete ginyasa kenda ibike we kwate ngaleko sabale yagwe kudinga leko sia Burundi wembia oyu udhirwa mutongo TV wadela KASONOVA sana asante sana mona ngwende sabale njo wendete Burundi uzikwatia usiendeleva wa maguzania ni ama loli ameta wangongo medhamati yani huyu yani truela mundu we Felistas Kalonde ukambia karibu sana KASONOVA Bridget Mweni ukambia Koloma karibu sana KASONOVA Joel Kaja ukambia karibu sana KASONOVA Nicholas Kitema ukambia changamwe udhocha kabisa mundu we KASONOVA Alex Muteti ukambia watching live from Shimo la Tewa nidhocha KASONOVA sana dhini wa mitambo ya Mutongo TV mundu we Mrasta Mzambia Junior Wajakoya ukambia wetele KASONOVA na mako ele asante sana mona ngalego isu Bridget Mweni ukambia ngalego sia kibwezi wesa wetele KASONOVA mono tena dhini wa mitambo ya Mutongo TV ilani ngwatanio ya mukamba na hindi mundu we KASONOVA tayari nuwe kalangalego eno kwambo kuluma mona mona ya gele ya katatu KASONOVA wambo mbia wadhi uzu wambo dhoga ti wako lakini visa ni ziagu wadhi uzu ti wako tinye mutungi lakini ninye na atedhe isi jamaa osu kumuso isia instrument guitar na kumotrain yondo wa ilaina arafu kelingine yes na moya ambingo ya link yakwa YouTube channel chakwa ila wa kiatu wa mbingo abulania namba dhisi yake siakwa yuethe ya tikindu cha na mbona naona domete babisa magu nundu wa ndato zizia babisa alama domegeta kuni KASONOVA tio tamaa ende tio mundo tio la kwithia ni oni ende ne KASONOVA vekindu lakini wethe ya no la tamaa ola tio lo waina satani kwenda kwikali overtake yezo na yu mwamukulia kuzio kulia yu kamukulia bro wigi unege nundu kathane mwana waku no binguye wa dago promote kana mwakwati yani ano yu amweke amalama wathi ena mukulilie yes mazi na mukulilie na yu tanena ngo uo ambia paikindu cha muthembo suwa eka lakini nye mwene na sisia na bingwa YouTube ningona pe ayo wasiane wake na wewe akaya kawaida kama binadamu na yuni mulika kana maigyo banda ndani no toileto neno metoke nyendie ndao ne tia mundu sindu imonondo no ingi no ngongozea ina mukulilie wota mundu na mukulio makulio ambia ikindu cha muthembo si cha ikika lakini we
niwe wakunie kindu juba imundu nge nondo woneka Ngoda Kings whatever andikite we producer kwa anyona ndiambe ya kuina nina mwese lakini ona tuzona na tunona niyo yu ibinda pa corona zambia iwetwa iwetwa niwo twogie twakomana na yumona we promoter kana no mona wako ambia na cyber na no kwikata no kunze ubisia sindu isu kila kindu chonde ambetia namba ID namba osindu ila sika ale na titwa na twa to clip to la naina to sindi tazie no tamepango yanga ito isindi na twa iye twa jaribu kwikate kula kukopi si atwika ni siolea nondo sijui sienda sijui kukonifati wa kindu cha muthembo sialea kuwa kabisa sieto yako ailetha ile sieto yako ailetha kiyemba thipu cionthe ila ciakwa ni visindi itatu volume 1 2 na 3 na veo audio Mundi Kasanova ngo bingu ya channel mpya wena rugita atakenda shabiki siati hivo umuntu ondoka ba yuthini wa Kililimbi witha channel chako chagu ya mwene ni waseo na winenge bina mukonvertie bathizi ya gunona ugita CD ne bailete nondo ndo gita ndo channel kenda we dionisha big no sia linga na zindu ila ngwigwa thayone ningwenda channel nondo ningwigwa kindu kiwa thayone mbali na ukuna ngita patei mwenda kuna ila ikuna waba yeye mwenda kuna na ngenda mpaka ona kuseuvya kindu mpaka ona tuandike mavuku tute ando nondo itwa ikiota CD twa ikota compact tukakona mbathi mbato tuandikite mavuku mena ketumi na sindu ila siele ngona si sauna nde kwa mwikola wipa yande okite ona ekaivye iji bala to bikete twailo kitoma nde ala mokite nsia ukethia labda maundu amwe no teliela sindu imwe teliela ko kamba tukaima ndia me tuitongie Kasanova ndona nzonge goli yako izitwa ya YouTube channel jagu wena rugita takenda we shabiki no itonyo kwata hola izi kabisa sialike buku no nguma one penda badhizi yagu we no isi kwate Ndiesi masitwa ni maingi alandu meao katika usanii wa dhini lakini sisi tuagwila hizo no tutomeze main ya Katangi Superheroes Band ndike Kasanova Kasonova mwene Katangi Superheroes Band FB andika au aingi nimegulwa yeye amwene ndike Kasanova Katangi Superheroes Band yes with the kindu kikweleka uwizawa nizipa yu Kasonova Katangi Superheroes Band Kasanova tuke zitwa ni ya Mbenga ya Kasanova Kasanova kaingetwe Kasanova nikindu kiye tukite na tena asa kiye tukite na aka nikiwe yetie Kasanova yu ezitwa ya Kasanova tinye na ezeta ezitwa yu nokie nambe twa no mashambiki na ina nambe twa tao ila naumie mosi yupito kwa mamu yu ti kwa yani ni kwethea kwa na inyakwa kwito yu ndo Kasanova eze abane wa inyanethe weti wa inyae weka kanethe weka une wa inyanethe ila naumie kwa inyanethe nalika meta ni mande ndesi kilangwetie no itumi no twisobi kabuto elesie ina ndie bando after you na ina mbande kwa Messi kondo na thukuma kuya wa monyo naku kweta wa baito ndo imone
kwa mundu weta wa Jackson Kabila wa Ndambo kikwipo na thukumie mbesa cia mbe 98 1998 na yu kumabu na mande wa no kana bundi gwa kwenza ni jamaa unge wa omu tutwanie ba Katangi bandu weta wa Kithoni Sofia eta wa Ndolo wa Ngu wa Nzomo andu ni bata namo nundu waitumina tukeso kuelesya na yu na bundi gwa kwenza no kana andi kwa jamaa fulani nake wona na cia video na ina inyosi wethe anienza buzao ndio ndikateria video ndiona ni video na yuki lingine nundu watu maundu tuna majamaa obumambe yombeta Kasonova ika video maibata koga na ijo ndiye zino kindu yani mama kita tasiita makita obebewa ndiye si ni chao ndiye si mubango wa imo lakini no mibango ya Ngai nundu nyona kwa ndiesi na ndiye thao na shughuli nyeneta wongo kapendo kangaisia unronezi no nyengo yetu na yu isiitwa yaendeu neza kuka nethia na makato wa yumbe aita compact na kinanda Sony za speaker ile itembe cia kwetu akweto na i compact akweto ula wathi wa mumanthi ne kindu kita o mandi nene kwanza ketha no kwata nisie ngamba kutoke kale yu jamaa osu twa kwanza nambo moya cassette kau pala naandikitwe kinyosi no boka tebia na twayangewa na wewe vyondo kuanzisha huu ni nguona atela yu yake to amaduto tio yo kuanzisha yu wewe yawe yue aujumbe ili uwe dha ili omundo boja kendo ketha nazi ano thina we imwe yeto amaduto yila wewe amuke yawe imwe ya gazeti nyona konetha na shughuli kana mesi jamaa maimu meta wa kana chao nyendie tha ngwetu no targetio kwethia na tazi no spirit tu sitha sinena seikusania targetio thia na twakwatia ni atwetha twindumba kono munthi na kumabu yombe athia ina wathi ula watie na angethia bu angweta bu Kasonova esaiti cia wa muno Kasonova na yu kumabu maundu mebina na nekalanga yubu na thokoma video na kinyosi toka twakolopana na imwana ingi twandikaniwe imwe pa uwethia twina thina mathina fulani twikala bandu pamwe na wethia tuyukwatiania twakoma bandu pamwe kangeto yuke lingine nona ne wethia ono unde ndiendete inene wethia nigo meazuma inena ngasindu kuoja ni atwindu moja ni ya eneo zithi ati wetanga no utuzitwa tuikudwa ni mbosi na nyendie ndeto no kaneka lo unakola weosu nasio kaingi kumanda wea yela na ndio manda wea na vikundu kungi na kundu na ya ukai mwa galiko cia mwakine na na thina twa weyane bwe jamaa ungi utwaite my sister eta wa Steven ta Steven Kelolo kuma ba Kaliani Katangi ata ando na bu Kalandi ila na ndiebu yubu nebo ondo wa wathi na maundu ange Kasonova tabitu linga ondo ne wa wathi we masietu ange wetawa ni masietu ange da mazito ni maingi twambizia yambe londa bizia eka Kasonova beyange zilaze kibandene Kasonova donio wito kibandene musioka Kasonova pegi wanta zito ya mbandi ya liga then wa namba ya giloto mewambesa pega ngi wanta yupa u nundu namba ko to meoka ino batu watu hiyo bana na izu yambe te musioka Kasonova ya liga ngi dara ni ezitwa yue Rekio etina wazitwa yuko kumaneka makai aini mashambiki yeneu yu
ila na Kililimbi ndine nizaende yona kwikata kuyana okula ndembe tendi kunomba ndina makaye ugo ndinaweza kutabia yuna Kililimbi ndine hata lakini nenge toto tuambe ligamazi to ngezo ligamba ndine nogie twathikina Kinyambo tena Kinyambo mbandi ndani na yitu athina kutwa mina kwina eza ithe ya naina simo laine na ndo embesa ndia registered ndia bingwete embesa toka twabikae mali itwa mina kwina tenugite wethe atebwa simo na ndia ina embesa Kinyambo ambe yetu ithiba ngonie bandu ikata nolugule meziene nolugwe meziene tu ikale uregister la twaendie nyeweza ithia ndia ina ID ila original lakini na inosi ya kibande na ina kala ka nini ka ID ka band hiyo kona inako ila naendie na kulwa ID na miles ya ni na iti kibande na nina kicha wea na nina kala ka nini unengo polisi wasia na matabia niko ninako na mama mbelewa matumeo kicha mbandi kwikata kugumbuzo wezi yukuma kuno KASONOVA ya Kililimbi wethe yu mbesa zete Musyoka KASONOVA bandu wa Musyoka ndunda KASONOVA yukibande ni chuchawe ya yunandikite Musyoka ndunda KASONOVA na ngeki akala kambulangeti wa wachi yila na register ye zambe yakuka Musyoka KASONOVA ziza ndunda zatindo na jibe kalau yezabe pema zipango mbiye wito wambandine nemeba masitwa ni maingi kusema kweli pele utabizie mimi wezitwa ya ninita wa wanyanethe nonya wasa mundu kuyola mambeta mutumishi mutumishi aligangilana kuyola mambeta mazitwa imaingi mwa maitaleka mutumishi ni ongo manda mutumishi nike kaloyo mchungaji yue ando ingi mambeta unundu kaingi peze ingi za musema kweli nina utabia wathi fulani wetete musema kweli ndio thona mundu weta wasuvi obisi no wega no to ikali you aingi mambeta mazito asu nundu mutumishi nundu mona na iletwe kulingana na mekalile yakwa nenele omeko makwa andi thane yani tiondo ni bangite nike nikana mambete ukana nizende sinye nika ndula ndona kulingana ndo nilie ndatikana Yesu ola wailete yu ainge niba omambia ketha ni bailete ketha yani ketha ibatoneka withia ukitaithia we mchungaji kulingana mekalile meko maku ombathila wina ndwauma mundu ndwikata kumanyano zima weta mtumishi yimwithia aingi mambeste membeta mtumishi musema kweli ene uwa samundu yani oro safi kada bosisi ala mudogete ngale kweno ya utobane bugube kananga kwa Facebook page tole Mutongo TV wambe kabene odi wa macha ukambiwa hapa sako imesabone kabisa mtoto wa nyanya ukambia KASONOVA kweli ke hospital kambia karibu sana KASONOVA thank you so much odi wa macha na kuona ingeo kambia ilo kalazinga kilo kitenesa kabisa mrasta mzambia junior wajakoya ukambia kendo ekyo kitenesa kabisa mundowe Nicholas Ketema ambia KASONOVA utokwete palava ilete kabisa asante sana Bridget Mweni ukambia wendene kabisa alisiombua wengale kosia kangundo ukambia wendene kabisa wake jwe brother wetu wakaya kaziadani kabisa Steve Kalonzo ukambia live at river niko tunde netelele saage ndaibi ke odi Burundi asante mona umbia KASONOVA au kwete palava ilete asuna lama ligete kwezelangala kwa Mutongo TV ilane ngwata dio yabu ukamba ungia kambia
Mitamboni kabisa. Thank you so much. Muna wetu Felix Muzingi. Wikulia ni chao kiende tuisawa kabisa. Kasanova. Toka bene wa maisha mako. Wiki ya ngobienu ya Beret. Na ngobienu kaingizone kana mundu wekatiboi. Na uithi tiozui yomwe ba. Usiuzi wetara. Usiuzi omwe. You gese tiambe lava. Tambi zelengo bia. Ngobia solo mu. Tabia ziagu. Ndwe da auto lete. Kaswele kaga mwe ngobieno. Sendo tutiandawa. You nye die ka ndo nondo wa mundu nge nonie ka kana mundu nyona die ndao kuisia uweza iliata kana iliata likezo likwa neve bajuza kwenda ikatando nye ngobiesu die kia nondo ata kanata kana chao na gitiona oimbaile atia ineyo ne tindana yo no ne ke kanonga umiange kalonde na yo rosa onanga yo charge nga ne ilio la ya ile inge na you aya na yo rasto mwe na atiye buno na itheti rasta otilibo ile itatu ndio kandie zambe ndie ne kanenza no itumi yakele yakaratu ya karatu noga nenza na yu newa na sie kandio imwe na mbokwa tanganga ngewa ene ndikewe na mboe kamuno ngewa ane withe ndinewa na etie na sie ne kanitio isu imwe na yu tina ometia ne kala wethi abe kindu ne no na wotha yoni ne wotha yoni kijuko tha yoni ngachona kwa mbali ngona o sho si kundu kibindu ne cheni ne na nenge ndiasia na asia ekaye kalobu nundu akiungona wethi ya yu tha yoni kila nona uga ila ne sio thiana na bangie zizu zambe kalobu usune mwewa kuyange mangola cia ko wenobya nende to umtane ndiwa ya ko wenobya ndigito kutulia kito kumea lakini thayo ni wakwa nene saikalo athiani mambonia usune mwewa sune mwewa wa mote wa mete mwewa usune mwewa wa mote wa mete mete onela miathe onela kabisa yange madiga wao imeombea wa mete miathe aya kevola bana onela pia mundu Kasanova sawa asante sana within mundu we Davido Esbrando kabia gotea Kasanova sana no Kasanova no kedwa mundu we Paul Palza ukambia kameni mwiki Kasanova kupoa na itumisia ka krisisa wasawa mundu we muya arbanasa ukambia nuke Kasanova bio ni mona Joel Kaja ukambia ni mose ngitando kedha wasiwasi zaya ngita ni yukete Kasanova ina ndo likendeni wa maisha magu ndeni wa benga Kasanova wazio likabenga ni hata kibela jagu ni wegedhe u amkiamba tiba hili wazio likendeni wa maisha mabenga mbamba je kibela juu wa nini likanona bia maisha ni mabenga kezeo the wambatazia hata ba haya sawa ndugedhe waziwazi no kwa bali wemo nawe toka sanga waithena wale kile maisha ni mabenga yue yes benga team benga zoka yutha yone wakwa ndiendete benga zizoka nendete wathi wonde ula nenda kulinga yani kulinga nondo nenda wathi wonde ni wathi
lakini yu kaungo songeze wangolia yu wathine na likile tao ninokie niokana nina ina mbathi nako na visa nundu ndiola wanundu nekaona ndikunga nio munenange kwi andu manzuka ngeigwa mundu muimo ka undu igwa mundu abitite obumusi oyu mundu muima au bonou aliweta uyo muthei kana ene na ndiolawa ono munthi ni thane lilikene yu ninokie wethia ningwina mbathi na ndiese ni siao na ndiese aini neke kwitu ndwai weigwa wathi wa kinanda na vai ma radio cassette lakini mzee ai mukale i cassette ya bebe ya uwa ya soba ikapingi wa skuru pato komba kitolike lao kethia tuze sainethia no ila ya keza speaker ile la nene no zo ze ito na ina ila wesa enda yu badila nesa kwegwa nisia mokoyo ne katito kimango KBC na ziwa KBC anyona ndiye nese na ndiye atiane aswe binda yu lakini na inamba thisia kwa ngethia ngona ne kundo ndese uzule wone wona zezuo wondethia ngona ndiye ando mbathi tumana na wone ndiye sekuneko tumana wone uzua kuona ama yikuma wezi olikanta wathine weza kumanyaka sana oba nena kidengo endo nyolika kuona mbandini yukolika na likile tao nokie yu na uma baba kwina mbathi cia andu ndesi chao yu levinda nguku ya nato lokile na thi kwithia kwa mundu no mathina no niwo na cio kaingi na thi kwa nguku ya ni kwa gale ya kitwimwe ta ciano naku yuku niwo nokie na no ulondo indikola kunenza kinyosi na kwa na kolile na thiku niwo nokie na mbea ulondo wa zidi wambeya ingi thayo ningegwa mbathi mpaka ngona ndikuna twathi yu wethia na wethia saisu neneze yu mbathi neneze kwanza ndiye kalande komba kiti ya mananja na kimango katito na kilonda ndiye kalao na kwinyosi ne kala kindu cha mbene ndawetha kimango na mananja sana mananja na yu tina wa na thina ku nigo naendie ni bala na twaitwo weani wa musi na kola ku soko kwenza yu na tungwa ingi ndithia no kindu ndese tio mibango ya owetu ni nenge yute asiata asezuju wanjako ya kuonia bemba diubina ebinda yo ndiezi wanjako ya ichao kana chao na yo kanisa kwanza na kila kwa kwa wendethia wewe ne zilizia kunoge gwina wona we kundu no andu awakundu kungi weane ne brother ne mombe wa sister wagu no ithiwe kwa twe mesilias bado me wanjako ya na yo kanisa kwanza ebinda yu waza mundu ndego bitha ndiezi thabu kwanza na kilasia nona kindu otangwa isi ya ubitha ukethia negwite cheba kingi monona ndiya leu negwa nako sa ukethia nendo yutabia muthembi numbule gabu yuzi ngana ya mundu muka wona ya mundu sana ya mundu muka ndienda nayo akanisa vyo nongezo veo katika new release la yokete wathiosuwe sio kiloka wathiosuwe vo gilosu agilogile yes sio kiloka na sio na wala ndio thabu na sio kiloka na manenge itambe ukaba pointi iwe noka pala na twaitu ni twaitu weani muthenya baki ndo saa nana taita unga mabandu taendete akisululu taita jamaa usi ambe aitwa ambe onyora ndaunga mabandu abo kambe utwa matabana yibala na wathokie na ethe gita kakitala ka kono ka box kaze wetu ka square
kena wathomwe kailelo kitingeni andia katia nundu bayai mundu nakua ozo nako nyana thinako anazia mwene twethia na tukambonga nyana thia ko nundu da palata na twaitu weani no bua kuwe nyana thi ona kona yana alika weani na nambe yoka kuna watho suo mwana na kuna kindu kikanene kikewika kithengo kuna katoko neta na watho suo mwana ndia ngitai mundu kwanza naambio kuna kaendo kamba noete ngitanga konia Director Jonathan ngondolizie gitanga lekweno kakula kalaka mwana kaina wate ne mwana waiteke te na kuna watho suo mwe kendo chunu suetie nesa na katoko wathomwe naende u nekia wakeli naende u wakatatu wethe yana wakela wakatatu mnyabai paima kai mokie na manana mo kumetane kai mutazeta ithunda yana kundu wetwa ngombolo kapitoni naku tazeta ithuna na jamaa wangu wetwa kameni ketwa David Director Jonathan ege gitanga lekweno noka omiasu moka mandete oto waya maimbo nanja tunini ndithindi train tuikomana ila ingi mazithi anese isusio ndeila mambo nisie mambo nia tungi tunini o tuikomana ila ingi wachumwa iwe yuava komisi ava komi mambo mandethi ya wachumwa maitho kwa twasi adwa kila gelweno ya ko ya mwita sana mwita siano yukuma bu wava koma wezie kwigara yukuma buwe no amanyangita kuna nende ana kana tula ekuya nene muno uthanda uthana buti ne buti itatu ndieze buti na round tumegu makone tumegu gita wakola nilie na wazo omwe yanda yuma nyamaisha mambandi nenge wazi angale kwenu Director Jonathan iwe yes no kana teme kuyu na asiye ngita Zabia nene na ila siya kuwa siya box. Ambo kone waduzu ambe wazi wako na. Noka kana moku yuwa wayo mweto na kuna kendo jo kosu zambe pyo kukwata. Wa na kuniu. Haya noka nambe kuna Yuzwe kadogo. Wala wewe mwe. Ndio na wewe mundu. Na kitai tukisi. Yani egwa ndakame yani undu wewe wa newa pala wa newa ona kwe utuku onola liti ndo ya wane bana. We kwata obugo kathwa. Ina mwino. Yo we na kinengo zitha ebya uze ndakameni. Zitha ndakameni. Toke maisha magu mambani. Wezi odi mbandi ni bada mbe za kwetekela mbandi za mbe kuthi no kie yebinda yu ne thonaku niko kie mundu sezu omitaziana mundu etwa ata kimango etwa ila wetiwe la wetiwe noka pangilile nemo chalo junior ina mbendini za mbe kuthina mbokwata ngita ya stima te za kimango ya chalo junior aina ambao kuna rhythm na thelea kawathi kambe we na telema na mbotonga na nenga kwa bongo ni rhythm skazanga na kunito rhythm isi o main ma kunanga mawathi ama Christmas ma kijana la nengiwa kunio yebo na kunio marithi mwama ta tatu ambeki ya kaule tu na wewe ya ningu telema ingo thelea yundiko na uyu itakuwa siku ya raha papa itakuwa siku ya raha papa 25 Disemba 25 Disemba
kuna chalo wangu yara. Saizu chalo no kuziaizi akando ziaizi. Hiza yu chalo atulito ba yote na mashambiki. Saa hizi akitito kwetu kesia. Yule na kwa idhansi na kwa idhangyo na kwa idhanjo. Na ko ni wakawathi na ko ni wakawathi kepa. Na ko ni wathi wa wita wa chalo. Wita wa Rosi. Sweet Rosi mweni nene wina muno. Nene wina muno. Yule na ko ni na alichanzebe. Wathi wa mbal solo. Wami na wadiozu. Sitira simweni mukawa kwa wainda nanga mothe anatoka thi mwana kana keletu inago neyo wadiozu anatele mana emoliko karithi mukauko moni kaula isi ukauko imondo tetha ese ukona kauka bya katoko tutwetha twela isi tutuithena akire saizi na likilie nzebe nono ndia ina kwata inge na wae ni jamaa onge ambao wete ete ningo nenga tegata masaa yambo tulio ne wambo ikaloba ondo you know now kwethekwa nde kaloba obute na motonge yuku mabu makona bandi ya thela ila ya thelile kumabu chalo no nenizie no tambo ye nda otamboa kana we bondo giu agitio komanya bozi o lift le wange thisie ambia nekie biti ambia ne train nekie biti na ndikethe na wasiwasi ne the name pole na ngona matunda kuma bauka thokumie mbandi jana kuma bau ndonda limbandi tu nokie ama ingine ndonda limbandi nokie kuma bau na likambandi noka na yukuma musi na umia mbandi ya Mananja boys binda ya ngumande ya namwene ona ngitesi yakwa nase ubetie na meandikite ba tata wa ngoma ngumande ya namwene nenewa ya kusema kweli na tata edukesi ondo ingoma sia vanga wa Mananja ono munde nenewa singathi nenewa imbekanesa sema kweli na yuguma bu noka moka kwinaku niwo ku Katangi niwo naendie na thi nethiana na ndonga akina nzewane kina maremu mosi na maremu muko na makai yange mainge watho koma kwa tata ngoma oziwe kana ndozwa ni twa dinalika mambe yendikatiwe ila naendie mane na mbone wo rhythm na kuna rhythm yesu na kunie wathi wathela wambe wakele na wakatatu na kuniwa kindu kyaina vina muno ndaingo ne vinda yu na telema na nengane na menengane yukuma buma kaya sume thukesu na maisi ondo ni na molale mambe ya ndikati loko ethani ready tu maloke Ondokamo yukuma nambe ya Yesu mwaka wa 2005 ni mwaka wa 2005 yu to maloka tabi lobi na manathosi ba kuma bu itwakona kuuga thosi mbandi za twande ona uthiuka okula ya bangwa kala Mananja noka twende angie tuyaikala muno Martin yoka akwatwa no kesi fulani otumaundo tuna wethi atu yubanganga ndeubanganga we muno kuma bau nambe oso yoibalwa kuwethi ayu na twikie wa ilobi kwa bailo ne kwese netinda ku oumabua ndi ya mololongo nauma Mananja nalika maboloni oibalwa ku kwa Kakongo kathekani ombandi yoyote la binda yu
yu amina na kweka limbandi sia imbinge we sao osa wibalwa ni kila mbendi asanita bandi la sia itene binda yuzata ona mukozone maloi ni simba bondo imbandi zisio nde twathukuma ibinda yu abozia twetha kuto ibangaisa twetha na kumbandi na isu buwe zio thukuma mbandi babuno yu kumabu yumbandi la siokie yukuma ibinda yiza navute nange yusioka ina shika ba wethe mbandi singi bebinda yiza akenyambo ngone kwanza ngone by the way yo balawe nene gwa yone ambikionesa upande wengi tae na kasi endo ila ingi yindi thukuma kwake ni wambe ta twathio kwina bandu tukeka lobwiti na kamboni ya rhythm nundu kuna kamboni ya rhythm ila siake twindo tulandese nundu twondo twilie kwanza ta izi ziate nange mwe wake wambe ne wa kwea we kuna gita ko no lomenti tukazongea gita oka na likapau na ngangana twangangana twoko twabika bandu yuethe ona ningukuno studio inoka nambe oswa noa kalinae akenyambo waini wangi wethe ayu nithukumana kila band ona kikuyu Kasanova inako ne kuyu karishi kangara twen tukathukumana nake ona no ninete ngaweta neigwite pe wathindani ya gwina abandela wazia ona Kasanova magazioka oi kai no zizi badizu basogerwa ndani egwina bado azitu athukumana na mopyo na ndela eza kwazia ona Kasanova magazioka pegiwada ndani egwine na ndela eza kwazia chonobe ukazioka pegiwada nundu ndela yasiuwe nowese nebiti bala woyu ona ethawe no kwegwa nowese nebiti obande ni wangita na maundu alange ni wawetie asia try squad bingi ona maimayuvu kwa ndele binda yutetha na moninye nako ni andela rhythm ona stage ona yoka mukolia ona to clip to obo sindi nesubu waetio zeta wa motindi tindia no ni mesi ona yo acha director Jona anyway says no ninye namo ko ne rhythm ebinda yu kina ona tukaenda studio tukakonea ini yange neno ndela kambia tukakone rhythm kuna rhythm nesa motindi tindia no ngazioka pegiwata yue tokie kwethe wona watu maundu tuna twathukumine wa mbandi twathukumine wa mbandi sio mawese lonenge aye binda kwanza yafumite nongike thungo no kuthukuma no ne binda ze atie wa ne watie we bia ne wa chono beniwe na atia chono benue na atia binda ayana iwafumite kwanza weka wathikangi yueke ya ewa wetau kangi gebwiti na keta wakaro ai kuna nyamunga ningabo waibo kwa kuna nyamunengabo tuge nyamunengabo namuningabo kamba ni kandela chonowe nyamunengabo ziana ziada nyanonengabo anagemea ziada nyamunengabo
Ndio kuna rhythm kamba. Yesolo ndio lilikana ketha yetu kaka koka Kililimbi kauka mwe. Naondela noma. Unaita kamba ukweli. Nyamone ngabo. Uligena wadi watu ondela noma. Kamba. Tuge kwa nyambo, tume kwa ndela. Nyamone ngabo. Nyamone ngabo. Kindu cha muthembosu. Babu. No abengeza na. Ko unazi akazi akanondo umyemba ndi. Tokie kwe kalango uo utoka twakilanilia twalika mbandi ingi. Kazanga mabadize kibela geja mundo we KASONOVA kidogo. Ela twalikile mbandi ingi wethia muna no awetio. Ndiye aweta upe undonge kana lakini nye. Nye ndiye kana bayo ndonge. No we ni wawetie kiu. Cia tukasioka. Ona ne rasta ona karasta yusu igithungo yo twamweta karasta ivinda yu yo twamweta karasta iwaza wakwa imonana wa muno ivinda yu kwanza twekala nake twakoma ng'ombe mwe mathare ivinda yu onoka mukulia ega atekindu munande ukengana ivinda yu twakoma nthi twaya ikitanda twatumia o mattress twina majamaa meta wa Bosco boy masaa jirani wito au mulango kugwa taeka zoezi nage nomba kwanye na nombe sina mandite na maimatele tomienda nzine andela ku yarongai twaina miyo ya DV ne kutwaina patuku dikolwa na twoko manda nomba mathare sute ne treya na githungo tete kamande keje itotekala temeana tiele te training guitar Nundu na volume yakwa ya mbe kumya Katangi Heroes. Kithungu ata umya volume 1. Niwe wambinete. Wasia wa kele. Ata umya volume 1. Ata umya volume 1. Yakwa ya mbe. Ama kwa mana yunda. Ne kunete nyengita studio. Nina Andy Sancho ango ne Mbinsi. Na nyinga na yako ne yengita mpaka Rhythm studio. Na tukaina na mboi masaa Kithungu ambie inena na mboi masaa na nasioka tababu ya wasia wakwa ni maandikite ipo kwa lazini mweanara tuyange waititha ithie twi sawa ithie dio thona mundu no kurabwa onanga na mashimo onanga mutumia please kolominda leo ngolia ni cha wasa ta leo ngonea ona gisinga no ni mukunea ka sao tu nye ndio thona mundu ona gisa sekuno na thokoma ndio thona mundu wathiwe bota mwira wa mashimo ndio thona mundu ni mbathi mbinge ni bota mbwete bio pe wathi ni mbinge ile lo tambwete wa mbongo ithisia ile na yongo ne gasinga to na katibo ito paini nengo netweko uba ipena tweko navyo try logo na ona ilanda lilikene wezi tamondo we yes twetha tongo tutona tumaundu twinge kulinga nona thepinda mawisilo ne maingi ita yu ne pinda ngeti lakini nenge sainge no sio no sio mawisilo asini masio ni nundu ni somo ni somo mera mema sio mo ngela kidezu azia ngela kidezu azia buwe olola kwangu leba shimo to yesi o azia yesa
te evandwatawa ni wa manya. Haya ungetwe dongi. Tuikange. Metuke. Tithi takeva yu. Endi. Tuende gazo. Tondo kena gazo. Tuthi gazo next. Badile zia gazo. Sia gazo. Ile. Nena finde tuile nyumba kana nzia siangegwa moyo. Twende kaza oge. Lila nena kukana nea wa viongo nundo nene. Twende oge oyo kaza o. Undo yu kondeigwa wao niwe na mweno konesi undu. Ewe sabe kona we ani wa. Ne boyo ngaiwecha. Ni kanowe tae kitwavo. Twende ndawa. Kitwavo te Nengo kuwa ndawa. Ndawa? Yes. Ndawa kwanza isu na ilo kukonea. Baka vande. Kuma ona leo kuna sionde. Nengi program ya sikoko. Omonge kuna ndanzi myangi ndiko manyene vinga songe. Omonge kuna ndanzi myangi ndiko manyene. Toge yubadini yagu. Mondowe Kasanova. Kondenda kukongelanga tonge tuyanona. Yeno waboniga wadine wako. Volume 1 recording yagu. Weka ngiara. Volume 1. Yes. Kase tika kwa kambe. Tika yuka na inete da maima. Kaseti ku uma wako nokie nambe ya igwa mbathi thalone yusi yakwa ngona nyemwene yu movies yakwa o thalone ongethia ngima ngikomete ngikata wathi wambe wakwa kutunga witawa ando manthe no no fani ando manthe no fani wamba ati witha wambete u ando manthe no fani ando manthe no fani Yosu ni mwaka osu ni mwaka wa 20 ibune 20 ni 09 ni 09 ni wona inia wa Yosu na kuma bau wa namba thinge kadhaa sieta wa Katangi iro sinemoka kwanza bu laina buzai Kasanova mboina kioko yukioko irasta na mboine masa koza matatu tutembe telo tolotole Katangi iro tea kutokwa kuyo tambwe Katangi iro sinemwayu Kasanova mboina kioko yukazo mboi masa na kioko ni kithungo au meacho ekala nombe Jimo 09 wa record 09 yu na wa diwe bolo wetikilike muno within of volume yesu yako yu thini a volume yesu wathiula nona newa o ithaukwa ngewa o ithaukwa no makai wa ma studio atito a mutinda mwenge nange we no suwa ando manthe no fani ni mauthauka ando manthe no fani
usuyu nenewa mayotambwa ni maudhaukangie muno usuyu katika volume 1 iwe newa matamboete aya tu volume 2 ya gunia mwaka wewa volume 2 ni ya 2010 wadhiwe bolo shikie 2010 wadhiwe tawasobe obisi niwesekia obisi ulewa obisi wadhi uzuwa ndo mepata kwa no sobe obisi sobe obisi ni obisi wewa wadhi uzu na inete kana wege to kuongea ebinda ze aini mogie we ya mena to grant ya ne meina o ino o aji ikongeo ikongeo nyene kalile ndi nona nine wathi ni wete tweke kumana ene kwa ene kusambania nona oseo nitukasube bia ze kuliko kusambania obisi waina obisi obebia nundo yani obisi yake kamba kawaida sobi obisi yu obisi ye chola wa mondo umasio motu igire kamba cha kawaida sobi obisi kana tazi obisi ni obisi weko cha kawaida tazi sobi obisi obisi ni wiola wako ona ethotesa ngo ethotesa nduka ethotesa chao usino obisi wako ethotesa mawo na ethotesa moko na ethotesa chao usino obisi wako niwa ilo usobea ukawenda ukautambwa nikana ona alange mawende oibina wazi ethotesa chao ona etho iwibo na etho iwa ulo na etho iwetheo na etho iwakati obisi no obisi no kwatia obisi no obisi ula waku ukumea ene ukausobea ukakwikata ukauma chao nywa chao ya nyena na maanisha obisi usobewa ona etha ni wiba tuge volume 3 yagu wathiwe washikie volume 3 yes ze wathiwe tawa yela ya moi yela ya moi yu yela ya moi waitiara ngulazia yela ya mekola za kwa ya moi ko yolile nondo ne ona maisha magu monete ko tha nondo wa moi gana le nemo na kalile ndi onethianite ne kalo ne ilio unethianite ze lo wa moi na maundo alange sindo ila kwa mfano mundu tazie maundo ala meko dunia ni onde ala maile na ala mataile mundu kako kubia tola mwao ne ukomeao netune wasisia meao ya nde katiba kande ndeba samono nditiene muno nela zetune na mundu oa unge kanoe konge nae no sile la wakonde no komeao lakini moi pebandu ndo moi ne wa osiumbe no thenasia niwe na maundu mathuku akeka lakini nda ukomeawa tasile la wazoniki singola sia zoniki moyo yela ya mekola ze kwa za kila kindu lakini yela ya moyo ze iko na no eka makosa una volume 4 volume 4 ndi number record nene vita studio inambuke ye studio lakini mbesa sia vati vako kuiva na moi kukombwa kina makai nisiongosete volume 4 zi ready ngosete mbesa onanga kwata yunga kwata support ni umia mbathi ona mbaka ngili ona ngandika mabuku kulingana nondo ni wathayo ni no toni ndenaguo ngandika mabuku mena kitumi na mena thayo wa utethia mathayo alangi Kasanova we mu na ndaro zizi zobale aguya wathi yumete baza necho gela we gwa Kasanova kitha kiusiye na mbandi ino ya Katangi Super Heroes kumela necho we gwa kiobinga nese
ni mathina meba ni thina kana ni jawiwa ki utunga ne dina yu bandie noi bandie ko sete support nundu ngakwata support support ni capital itona onenga meiyo ngombania squad yakwa nesa ukethia nimbeanie nundu Katangi Superheroes ni company yani ni band the squad mpaka ya Makai na Mirembo by the way Superheroes nawe mpaka wasabinge mpaka Mirembo zese ina ona zese ngitana na siendo sikipathukanio yani yunga kwatewa with ya ona ndiye kindu titono kitata lakini ngalipo yagu ya support tena munene ni support recording ya wadhi yote ya letia wenda beziana recording tasie majamaa nengitio isundu mbandi yetha nabio toto August beziana ukwenda timbesa mbingi na timbesa nini mbadiziana nenda umya tasie mbathita 5 unezi reziko kuone undu ando me undu masham you ketha in December badi ni tesabu December ne badi ni tesabu December ni wadhi ba chuma ketu agwata na yiku yembe tiguo niguo kwanza nundu mbathila na eleumia ni tofauti muno niendo manye kusema kweli ndai ngamba kana budget ya guya volume 4 wenda beziana tasi ende ukengana na ndenda muno na ndenda ata yu gatina tasi gatina kumia yusi ndinima kwa mfano tipathie 10 onana nethe ya ne kazi safi zendo tangili 30 yani usiwe gumya volume la yogete ningili 30 ngili 30 sio mo ni kwa kwa nondo wa maundo mana mashambiki ni anda yu inyo ndala mutambo ampenga ojago na ingi mona atinda mombete mwenda Kasanova mukula cha Kasanova iye ba angi makando me amasitwa ne magolie nesokulia Kasanova bage 7 kubila na poster ya Kasanova cha uonga tano utambo ita Kasanova tumuiche imbe zawazawa yemene Kasanova oyo yungu utume ya gendo simone yagu zawazawa niendo ningi mashabiki namba yagu ya simu yes ningo manenga undarega dini haya ete namba kutabezi ete namba 0724 921 0724 921 867 867 0724 921 867 they live yana tomeja kwa no Jona wita wa Busioka Kasonova sawa sawa mashabiki chaguo kana utambo ite mondo Kasanova to magendo nambane yake munao akwate gendo kale kwezu record volume zu bandino ya Katangi Superheroes yogelele namba yake ya simu ninamiandika buna naona Joseph Kithagano andika kale kwezu pia namba yake 0724 921 867 chochote wewe nacho tafadhali tumia Kasanova nikenda wethe ona vividi wagu mbao yagu yana yagu manele magu manatano magu ni matoje bwana amunao kubya volume ela next tafadhali namba yake ni 0724 921 867 0724 921 867 iziro egweta mondowe Musioka Kasonova kwa tafadhali tweke inaweza kale kwenda kana wewe mwanao chumage togwata no wabikia ende ko record wa zuwa ke latest wewe already wabuke studio wewe kazi tata mondowe ngale ko studio kazi sana namba yake 0724 921 867 Kasonova mwana mwambie wewe na wao ni wako na ngida iwa nena wao ni wao kuna 15 ngone ngebuzwa kwa kwambara kamera wika na mashabiki jana
nyende ukenga tamutongo TV tukonenge buzo yakoka mwekaneza muno na neshua muthenosu tuleetha tofauti na mithenya elenge kusema kweli undu niwa na undu nithaminite tayo ni wakwa na undu nguona muthenosu uketha wi tofauti na elenge kumurenge muthenya Kasonova muthenya wa kwambata ni bange the squad na kutabize mbio ya mashabiki matuko miongoni laana ma December iketha wa thonda tu uketha mwina Kasonova na Katangi Superheroes amen matuko miana 24 December ano ize mugapa ndo tabwete matuko asu nao ni sure siwazu kwanza wathi wa Christmas wa Yesu isiawa kethongo kia namba umuko ni akionjo nenda wathi usuwethwa waumie na ni wathi nikiandoe magunia wathi wena thayo ni mtumishi ni msema kweli wa inyaneve msema kweli neshua ekanguma eka chao kana chao paketha tofauti na iketha thinosio muthenosu kwa bina wa Ngai Yesu ayoka suosu isio akoka suosu bakuthi yawa yake kutu mobya moko mele eva ready mundu ena mutamona neshua suosu ndeka thingi toba nini suosu twetha Kasonova suosu ka thingi toba nini sadi sana usito wa Kasonova nindu ketha uyenda sawa kumusupport kana kumwitia chathi kana woba ndo tonya kwenda muthu kumane nombo kunesi wo kusalamba isu na by the way please twikethie nyemwene na tumia Kasonova kilala mutumia twikethie Kasonova chuma getu kwata wa record latest yake namba ke simu 0724 921867 beba kayo kwenda tambo maybe kebeti magai maguma supporter magu amelota balansiana mo yes mebo matambo metoke ngale kwa yamba kana simu yu pe makai makwa kusema kweli tayo ni wakwa negwa ne thani mayete baba kuve dizo wenda nambia makai kana wenda nambia ne family kana bizi ne family kendo tuke makai yes tuke nambia ne family yes family yakwa kibetie tawa Teresia na mwana wa Nyaneve junior yu etawa Emmanuel Mutesia yu ange ti mashambiki tiwa yes mashambiki masupporter tiambia Mulei Patrick Mulei pa club leo bujare klasiko mwene kana simo fila ni muna wakwa ndamuona Ngai yetune ni wene ngone si muna wakwa muna wake lewita wa Peter Mwambi wa Kilonzo pa yamazago kimwe bandu beta wa Mwanyani pando na bau si muna wakwa Peter Mwambi Mwanyani ulonge ni jamao party Kimeu odi wa macha kugeta wara the river eta wa party Kimeu brother yake ila si ndeno yes kai wenge tozeta settler kana Geoffrey Motonga masiane iwe na lange ya lange mbika ba unundu nainge yes Superheroes hiyo mashambiki kila kona baibandu Kasonova ta kina Garissa Mombasa ejonde na yune ona ndi matalania onde kila kibone geta umanenga ngethi onde kwa njumula ala mambesi ulota mbesi shambiki wonde wa Mutongo TV na wa Katangi Superheroes wetamboleka thesi yes ndiwa ndani na wa Muongoni bora kwanza elaza ile yes rosafi ndio thona mundu namba ya mundu we Kasonova namba 0724
921-867 tuamina kuondoka hapa studio nutumoni na zaidi. Thank you so much muzesi wa Katangi TV nundo tapati neito ekume lake lingu cha Kililimbi chambeze. Thank you so much ida wadhimikete muno na indi mwanajani wao nundo kwa oloka na rukeza mundu kuka mwene nekundi ya Kenya maine boys band thende wa kwambata wina kwa stage wezi ilelu bitango kwa kibanda mbeta pita ni motuse na ne wa maunda round unit wa the king ongele situ ngibune to wa baba Romaina zero latest yakwa mashabiki bako ma radio mugesoko ulia star anaendieva sainge mwana ono tuma lokato kadio so bya Messi endu dithia na byo bezia mama na zandagu ya ningi nongele taito abau bado ningetwa baba Romaina muzete kombita baba king ewa kan yuni muzia yangwangwa ikatana kwa kale kwa ziwe bya ngwangwa izu nisiane represent yuni ndagotia na mona o wita wa KASONOVA au kune wadhi ulogo sakua ende ndine wa Mutongwe TV nundu ni ngwatanio iya mokamba kwa hiyo nasiya bye bye and I love you so much. Tambo wenda tuambo matiki ya gera uwa kidogo tio isi tionde thayo ni lakini tiwa nikune wena nguko nikune siakwa kana nenge mwendo Maria oh ningwigwate inamulilika na Maria ai mwendo wakwa wandiye na chevangoni ningwigwate inamulilika na Maria ai mwendo wakwa wandiye na chevangoni ninga Maria wakwa Maria gaugate mama niswani yango na mbindu mwendo Maria wakwa Maria gaugate mama niswani yango na mbindu mwendo Maria tumanie sipitali evinga monena mitugeta namba ukwa mwendo Maria tumanie sipitali evinga monena mitugeta namba ukwa ela na viki sipitali kwa Maria ena mwende mwendo wa kitandani ela na viki sipitali kwa Maria ina mwende mwendo wa kitandani natambo kisia kwa kunga mkwata